AGACENCWIRE nabo rukujonanza ubwo mutindo murungi kurwa mu kitongore cya Uganda Coffee Development Association nashaba abahingi okwataje business yo kuhinga omwani ahakuba eyambere binjo kurwa mu bworo. The NRM government and the president is seeing that mwaka 2020 buri munya Uganda ashemerere kuba aine income itari subsistence but is in a money making ninga nakora kasente akirireyo twena turici. Ebi bigambirwa mu rukiko rw'abahingi hamwe n'abashobozi b'omwani kurwa muri Rukungiri na Kanungu kandi okuvuga noko kubiro muri Rukungiri. Wilberforce ngo mahimbisibwe ori omuhwezi wa RDC ahabwa Rukungiri aina amasiko mingi yo kugira ngo itekerese ry'omwani erikozurwe nirija kumara okushisha omutindo gw'omwani. So ebarajyo by'omure omwana abantu bakuza why not now? It's because omwana kukwatije mwako cyaje watu and therefore bakuba ekizibu cyo bakizumingana n'ekiraro nda umwaka gwahwire ekaba eine ekutiya z'omwani eza kilo ya nkaga ezikwingana na 8.5 million kandi omuryezo twexportinga 6.5 million. Abashobozi hamwe n'abahingi b'omwani abutuganire nabo hine biri kubateganisa omu business y'omwani. Tuyenda government twatro musuri kubire kazi kabe twetenga fertilizer zanga twetenga mbazi kufuhira kwito koko Gashaka Dan basibi abebembezi ba kashare y'amashuri